Musiaisi wa Mutongo TV nina ukethia na nina uthocha kiseseni chaku na kilungu. Tuneenanie nitawa Jacqueline Binya. Ekani na inima kwa studio kama mukethia nikienda twende na unenanya wito. Ndiye naku Bishop Mala. Bishop Mala wa Jesus Grace Victory International. Asante Jackie. Karibu studio Madam Faith. Ndonge mwitu muyeni tunenanye. Nina uthocha. John Mwaka numire kondo kwita walamu Begetoni. Nina uthocha studio cia Mutongo hii na kumusiaisia witu nina uthocha tunenania. Namba yitu SMS ni ile 3915 andika ikuri yaku kana ndumani yaku kama na mawoni maku ambie na ndeto tunenanie na indi wituma kwa namba ile 3915. YouTube ni Mutongo TV official /FM. Umuthi nenda tunene yulu wa Mauwau Matavoaa. Mauwau ni ta cancer na be wawungi usiokete na ndo manona to wawe jokes AIDS ni siokete na siokete hii uwau wa muthemba ongi pe TB by the way unyite ndawa no boy unyite nesa pe diabetes pe diabetes na Mauwau moka ni sini yitu ni moka na maundu maingi mbesa kiliko ona sengi no buto wea Bishop nenda tuambie na kunenga ando op ya yulua Mauwau aye tukumaanisha ni mwisho wa maisha ikilanda ndakuweta ni kana Biblia ndeto yangaini tunengete we kwati umunene muno ndio ngamelangale nesu tunengete we kwati umunene muno pyo kana ko kuno kwa Yesu idiete boetwe na we kwati oni we waidete kwithwa ndini wa andu alama matangasi we kana makamana mena Mauwau ala ukona no kuthinania naguo muno nangi ni makothaa ingi makona nitaguo uwula wa mutuma kukua na mwikio wananga wanegwia indi ukaikia nesa muno byo ona ni kala muno no imanya kana uyamba kwitikilana na undu ulona ukwachie wasie ni ndithimi we nethwane naguo na nethwane no woguo dina tangazi wa kukua neko manya kana mwe wakwa ndwe timu sio no yambia kuikia no yambia kwita na wikwati wa kwikala thayo nundu wakwa twaiguia no thimetoke we sempa metoke muno byo lakini we thona mwikio ona kubwa no to no bwa na WhatsApp nundu kwinga iyo bwasi na itonete ibosia no to na koma na mundu mwa awaite the same wauta ku lakini vyo mwa wina bina nongia ile taweme iwe vyo kwanza be ngomeno kimwi mundu uthukumita bawe ya maingi muno byo wina mayadi make na sindu bingwe ndena uthukuma na akwati ni wo miaka 8 nonge itangazwa wala akwati we mwaka muthelu lakini ayambi yothela mwendo ambi yothi uthelete mana nundu ngoni yake ni wiki yengwati we no ugutenda wana kukwene ngukwa kwa kindu itengemea kiliko chaku undu utona kukitio ni metoke kindu chambe wambe itikira nundu wekala katika denial wekala katika kuilea ndina sukali wekala katika denial ya ini pressure kana ini cancer wekala katika denial wethia zasio ndhe wikulia makulio we mwene utasungea mana yemi wenda kitali ona kana ne usungia ona bumuzi bai mundu usungia na bainda we kusungia kwa kindu kila ke maana muno byo nuwe wailete kwisungia ukasya kwako kuna kwa Yesu ni nathayo no ibanga yuno unengwekala ni nane ngwetera tongwatia to ngukundanga kubigira Yesu kwiza kwasie binda kwa yekata nukwekala nanga yeyo nenga kwekala muno byo abe undoto na kwikio muno mwikio wako ukoneka ninga iwe mwikio ukababoya ni kweli ona nitiwite testimonies mingi andu mundu anaina cancer type inoneno ya ndakame na isi ni Matavoaa nduiwe no boye so kindu chambe ni kwitikila kabisa nini waiye Faith maundu mama alame utwetea Mauwau anondo Mauwau umwe mayaiko ibinda yate ne ibinda ya mwitu kanza ndo amigwa undu tumigwa omunthi sindimwe sikwete maundu ani lifestyle miile yitu na maundu angi maingi noto nota bya musiaisa witu maundu amwe ame utuma Mauwau amendu ame maingi maundu ala matona ethwa marike ye utuma Mauwau amo maingi ba bene lifestyle
kila cheka wate ne ticho kiko mundu na nitwanangite environment pi ela wiwa mundu wa white cancer ya mabui na muume nda smoke ya ne environment sindu ito ubeba kindu kitono kukwata kikoka kakwa nanga mabui kikeso result into cancer we cancer ya ndakame ya sindu itonywa drinks itonywa sina preservatives mbingi na indi when we come to HIV and AIDS and protection mundu nojo ni wauma na kila kisensitive muno ni kana tuisiana situ twasiye positive as twaisia tu positive na sio siana sitese kana ni positive na la siana sitese kana ni positive si kwata na nyingine wise de la niche so by the time kana kake umana kana ni to anye ne carrier unhealthy carrier ningedia tusiwe ni na virusi ndambe yo spread kitambo kama ne kemana kwisela alange katumete ndo na mama kwite kwa kasi weke kana innocent na kateka wo I mean kateze kana nika wo lakini ka spread kila kibo ondu kwa weta wa ibinda ya tene the 80s illa campaign ya ibo ya ukimwi I think it should be there for all the illnesses regardless ya ni chao kana chao na illa kwa mama mindo knowledge is power ando maitu mama migwe na maisi ya science ti lazima na wasukali ni thinga thimwe ni kana ni manene sukali ni sisi auto science kuma muno kunywa kigu kwa wingi kwika ni tuka symptoms ya isi nenda ututabie isi ndo ive lifestyle we mekanele with one and protected sex na sindu tuivaka yutaka wikomana na mundu nyene natwana mwaka muyu ndikomana nake kalileta mbina ndikolia one mwaka kana ni telemnya niki chemicals isu twivaka mbaito akama akamba twana kavito ndo twana kavite na kalangi we muyo we mwana kepio vombe to na kitutia cha mweya kwa hiyo ona isu ni chemicals ngisike yo tumatweka hata tuwa even kila tunywa au memaito tumwende tu uyuma baba withi winywa bongoloto bandu bangenene bye manusa manengetwe kauli aiwobe ba mawo nondo wa mino nywa withi wiyitu uyo kayuka ekate na nondo ote ndenda wiyitu ya kwake ayunenga kauli uyo baba mwaka obe mubuto ba uyo baba mubuto ba na mali yakukoka na tuendete nayo kiuki ulikamwe kiukwitu usia katika maasumewe na nimbezo siyaku ne wane waka karaba bandi ukona robeto mutu yeto mumesana sindu ila na mo me ama itomeoja ni nduku era sindu sike yo tanukwa sike yete kaza jani na weta nduko wise kindu kine kithuku nye kila mundu wisa nye ndimpeana cho lakini ningeti osio maina na sindu ila sie tai ndakasenda atakwa yes ona chemicals ite yao nzwi bitendete wanake lakini na isi ya moko kwa uwe sindu mbingi tukatwika yetu inena ona Mauwau wangeta asu blood pressure diabetes timi kale ona nikis mesilia Mauwau maingi matuko ni kwanza meto nisu kila kumundu matuko ni ta diabetes na blood pressure nitatwiki ta viral pressure ni kanangu nitenenge mwaka ona simu ino nona simu isi uweta kedho wabe uwe pressure wade simu nino simu mose wakwa eti bishop ni wako ndo ande mushirika akene kwa mbele na lokelete mwaka ni wako ni wasimu ni mundu mwaka ti investor ati consultant ni wako ndo ande mundu mukasimu na kwa bahati profile ni na miona aindonge na wa pressure ngodi yambe yokula nakwize la ndimwetelete wo nongi utuma uyikwa metukino ndo asili stable lazima ukewa mkunia manene tokewa thank you my dear na kebeti kiloto ite kezi ndia no weweka so nito the off topic mwaka pe wo wa modelo ni wo wambie in the 80s it became viral in the 80s and then kuoka kumane ngwandawa nando mambe yo puzilia lakini wo statistics cho mundi wiona nya wiyu lumuno pyo na the shocking thing ni ando mali mwika ni mumeno wa ugu muno pyo na vyamwe ondo faith wasia
Matavoaa maseyo meno wau we wanenga wanda hoke awaisi akithui we sio mananisi aheizwe so na mukito bundi gwa skulu Matavoaa wasia ina yitina ni nyusa sia ndetema ayiwa ye nukwelo the ame muika me okwata ni mo yuyu there is so much ni metata mwe wetawata bishop aje obuku wata bia wetawata mikwa kwena mikwa mingi siani mingi na sina ina wia wa this vitali most of the people wala me HIV positive youth ni kindu cha aswili masi ya kutamausha chao baba ijandin go sito nundu ini sana sito ni nzokolo sito ni andotisiani we na sindu sia modembo lakini pendetro faith watu me abongoloto uyo ndize chao nongo mkulia baadaye kabongoloto ni to ondo akakundwa metuke tunini agunda metuke tayari ebaluka yui na kulia no ni gwite isitwa yue abongoloto na enese imwana ike uthaukia sindu hizo wawu wa muthelo tuwita AIDS wongelekete nundu wangu na experiment ya youth nundu campaign la sietha miaka ya miongo na miongo kenda mwambe yo mapio nisiathelile lakini the prevalence na kuongeleka kwa waua muthelo kwanza ndeni wa urban centers it is ni kindu kiushtua sana na zinye niendo utumo kindu kietwa appeal kwa ume na kana wona walikanzi Yesu umane ndo dawa ya uposi apio ya kwatika no ngina watie na matu kune chite bindate ne wona mundu ena mukondo nini we kwa maana na mundu uyo kibonge sorry bishop mundu uswete na esapio na ndi akwite kiko na very smooth na sinusia modembosu yuko kindu wawo muno saiyo mundu we urban centers na colleges universities palasiana si na ike kweka kindu chetwa experiment na ngwe mbinge na endi another exposure ila yerete maundwa ni kusisia sindu si kwetwa pornography kana ubuku na hisia yani ndwisa hivi hapa na tamaa ya kweka maundwa asu na pressure na peer pressure we say there onabala ni youngsters kana young adults ala make ukwatwa no wogu pia make onenga ndo ima nundu omundu kwina maundu adumetwa sugar mami sugar daddy yuko upena transfer it is now coming back kwanza yangu hiyo top account kuni ngonga ndakasya ma youth ni mo ingimena wo endi pe gap ya ndume motwa no ni mwikalita ta miaka 40 lakini uyisa ile museno kwa no yisibe ndo tunanene na faith pandu babikami ukeza feelings ya that lakini yule ile museno kwa ati wene izisenga oi aumanisi na gwo bana kwa ndina uo kinu cha mudembosu yuko uni exposure peke ndo nuisi asonguma asiai you can participate in somebody's scenes nundu wako sisia yani tuo kwika lakini nuona na tondo pena exposure nene muno ya siana situ sie nini kwa maundu mathuku nyuma ile kusisia makamana na concentration in urban areas na kwa ile umandanzia ya kwete campaigns na ningu kulia jaki pengine kupiti kuisila kwa ibende isi kibende kena ibende ingi tuambie maundu mako sensitizeana situ nundu ni kuthukia muno na tiati mundu endwa na stamp ba windwe wisi wati une na modelo who actually na virus wikite ba bishop niko yenda kwa nena kendo nyekilando nda kuweta ni enda weta kana twibinda yiyo na ni kwa ulamwe wa edete kumana kana ebinda bala twabikaye bwanata sio kemao witunda nyendia mwethia mwathani aisi ni waneni obo wa nziawa ya muthembo ilekethwa yego ikunena kwa kamba iketha inena tano na yu ebinda ilati nayo ichangitwe ni internet na yuna tie ebinda inge serikali ya sia TikTok ne kwetheka nini nondo yutoka melika with their pure pornography na sindu cia muthemba tosu ilaisa mukasia mwe
ko sindo hii siethetwe siebo siuchangia musamuko wa mwi ni twaithite kwamba kumanya kindu cha mbembe waturambitwo sindu hii siva ati siulwa sindu hii usamucha mwi nundo natambia kumaboya titadidete na misamucho ya mwi besindo itaema kwigwa nzebe musiaisia wito kilungu ni tuneenanie namba itu ya SMS ni ile 3915 ni tusiokete. Namba itu ya SMS musiaisia ni ile 3915 nonenia wito munthi twinene ya Mauwau ala Matavoaa mituki kana terminal illnesses. Na tutuna the break tunane na Mauwau suni mithemba iva pe pressure pe cancer pe AIDS. Angi metwa ni mikalile yitu miile yitu na angi ni mental status wiki pressure wikwatwa ni pressure chagwo depression na dima kwanza depression no wau andu mayona uyona mundu ambe yo mosa muyasi aye na modelo nake ni depression. Mauwau makwatika na musini ni mbanga nundu usino mundu mwene wala welekele na maundu ani maitai muno thina misini nundu pe wau moto na kono wau muitabwe ndakitali mundu ndevwa lakini mwinganga muitaitheka kila kindu muiso mundu ile kusomotia muitiwa thinani andu maima na undu wa kuhandle such situation especially the financial aspect and also the emotional aspect mwaka ni muvya muno Jackie nundu wa ikulu yu na kila ngwenda kwambia kuetanika na Mauwau maingi maetawe ni atio muthelo alangi ni lifestyle ni uthi wito to wa sukali ni sinduila muno no atisita carbohydrates sindu uleu mweu twase muno mutu misele sindu cia muthembozu tesa kupita kiasi ukesaithia nisia zia contribute sukali thini wa mwi pamwe naku mwaka nwende twani twisa muno aye no kuweta chupa kingi wa hatu yo no is no kuweta no do is tionde lakini pe correlation pe uhusiano nigo ni matu tabite pe na uhusiano muno na kenyi chikisio isengi ba muisemba abu ene sindu cia muthembozu ene na kwanza tangu isita wakapona uthi ya nguku yani na maile ta kwa mbui na nguku yuko Mauwau su nini sine mbanga thini wa misi lakini niwisi twasi andu mekale na akili nusio kumana oundu hali ya kuthile ya mwi itha nukuiwa pate sawa pa ithina pa uthuku kuthi kusiwa ni ndagitali olithati ndagitali no nurse kono ka dispensary kalaka okakupe nundu muno Mauwau ma detect watene ni mtona kuisaithia ni mwa terezia jamii ukesaithia maina atumia mbesa bingi na maitia musi winja na mathina maingi ni wathi na musi watu wote na kindu lakini thiwa mangite tene pemba alangi ni kana ni twisi ni twitapa kana excessive ya anything tinzeo thini wa meritu kwa upia no twithe tuna sindu cia self control kindu cha muthembosu genetic ape genetic lakini pia bishop no rutabisia atu yai wisi maundu ange mwikio ethanu wikie kana kweni kwitha kwina wa muthembozu wa kanza ya nondo kanza ya cervix sindu cia muthembosu no we wambe yo manatene ukesunga tene lakini wa pressure nyina asia no control pressure nundu reaction nuo witha wina thoti ulawa etha mundu wa kuuma no utheke bandu ba kwikata pa uthata it nundu wa thata wiambia kwi mess yuko mental status ne contribute ya muno kwa Mauwau continuing na matendawa lakini checking kusisia tene ni kututethea cia kana wisethia twatembea nesa and ona Mauwau suma genetic endo no wisi soso wa kuyeno ndo wa cervical cancer kana breast cancer tutabana sinondo ona ngi wiwa mundu ana kuyeni muthelo na muyandika baya urology ana inaandetema shorting
na indi wezi mwatabanya andu alangi wa movie na mo maybe no mama ne maketethia na makatethia angi kimbithe chucha Mauwau sangi tiki siondwane situ na Faith we umwe wiki kama nona we on the rise especially to our girl child cervical cancer na andu mekweje kuona nita maybe ni ndo ameilea yenu this is one pengine genetic na we ingine ya kuyendea na andu mesilia wa modelo tawe we uaka ukwatanywa through sexual transmission and on any siana situ especially this cancer of cervix yet most of this ulalai you kila actually wako liwe songete nundu nenda wongelangile siana situ ondo twaisi internet ya otsie mauseo na mauthuku internet yetu etete sindu nthuku na mbingi ni meisiona baba mundu akakwateka ni musisimuko wa mwi ena miaka 10 na yambe ya sexual encounter na masya historically na research la mekite cervical cancer kaingi ni yeta why na ndo alama ambe sexual encounter mea nini mwiti mune wa introduce mindo na pe au me alama da wa makwite careers sia cancer matwile tunyendi umukuli ndo etele binda yako ona mangutha maku matema umewe wilikaniche na chao wilikanya na wizere la mwana nowe na miaka 14 nokewe iweta niwe na ume miaka 50 and above sisia future yaku no ima na sindu yuko ko sithie siono si kingi pe kindu weta cha how to live with these diseases. Tasia here is the elephant in the house. Mbe bishop no wetie jikubali etikela nini waye na netikela nini waye kaingi ni we yawa ona thio komane nando alama experience yete owo nago mosise even though t pressure yo there is wa yitikata pressure pe o pressure to na kwe wa enda somewhere silent quietly and women na be owo to na kwe wa omunde enda ukanywenda wa nene lakini no the similar disease tasukale kwa uyindo enda ukajani na nasi ya internet yo nthuku ninzeo pende metha wana groups mukajani na mundusu kingi na ito mwiya wana kuwa wawa mina kwijitikila ndukono esichwa andu mako alame bata naku nitwona nyeni weta wase nundu ningitio mumaitu museno ni wawa na ende ni wakwateka nichwa na nende wambe yokulia mwa muibangithia kiki tasia mwambe yo bangithia unikana ni kwe mute ni mukau ni kwikite tulisio ni weke akamundu kanini wambe kia mundu na nwezini na bataito ni ndagitale ni kana ni kwe nenda ni kwe ni nama ni kumate ni mwenda ni kwe yani wise la weke ya chua weke ya kimena wa dividisiana na wambe yosuka inyana siana wimea onda mwenu ndanzobe ya ninye nejeka na kele ona kama twa weta okuma buteni siendo mbingi they'll come back to you all that goes round comes back elana kwenda nundu ndo ani treat well don't be cheated na chune reality as much as if ya kate no obligation kana umundu umewe no obligation ya treat kibeti chako kikiwe naye lakini otani treat nesa tokaje kwa kana mume akwa no ani treat nesa na mu treat ye naye is not going to treat me well na buwa treat ye kibeti chako naye ayo twigane wa ugete wena nesia Mauwau amindo munengi nywele saingi muitha na postrates ugeta postrates is we expect ya nini kayate what is there is that as a person ona kwithwa wena obligation ya usubia mume usiwe kunundu no wowo usiayesiana na keke betikija kukisubia nundu no choki usiayesiana na inde na usiana where do you come in when your parents are unwell? First and foremost, give them peace of mind. Na endamo sei wako regardless. Ausiane kana okamusubia elota tona. Make sure nda wasi akisibo. Na mundu no ekalanga muno ayendwa. Wendo na ogewa inga nyonyo mbona ni gwa weta ni na cancer 4 years ago 5 years ago. Aya survive ni wendo ola
andu alama mo surround yete be umoni ya fight for it na positivity ni lunga cia negativity mateisa sio ndere mundu ni Mauwau na kuwa kwa umona na matei ene na mo encouragement ila mwe wa kwanga nyane kuwaigwe kana kwanga nyako awetani we no fulani kiuki katwike cho musamiati wisilete buru to ine okazi ati kwanga nyola wawaye kanza ya nondo tinga nyola watililwe nondo tinga nyola te nondo emwe tinga nyola waitekena tinga nyane mututula musi wokimi. It is wrong. Nondo ke lawa chona kwa mutu iwaku ona kukuna hoti no ndateka let it not nakoka usia esia ela uketo mbona ukete no seleke uketo sisia we faith ya bikete ba faith kai ni bya ukimwe nzwe yake ni yambe yeteka nzwe yake mbona ni bya no ni manda ake mwenzwe yake mbona yoko yani ukeseve la wendete buwendete no seleke mundu usumo seta an extension of you nondo naonga yatwe katha bishop Mauwau asuni to iwe wabicha miaka miongo mwonza nduka leo kwate kandi mitambo uko pressure isu ngone ya no ye nenge ndi anoa kidneys na sio kiate. So if God gives us even that grace period Mauwau amwe maika leo kona hoti kwako na faith wane na kindu kimwe kituma ona mundu ye Mauwau ubicha matuko make ma kuthikwa amwe matavikite atui kunena kwingi ukesethia ona ciana ciaku ni cia twika part of Mauwau wako stigma kana ke school ona mwalimu nuko kanenya nukwelewa bishop peki ndukita wa moto anone for better for worse in sickness and in health na Mauwau moka wisaithia even your wife eweka tatona gukwatia kana muse kibeticho kiwaiye na ndutona ni andu mebala utona kwita ekana na atui ni andu mebala waidi to rely on apart from kanisa yaku na apart from daktari na andu mebala ngi mundu tona thi akamona. Asante Jackie kindu kimwe kwa andwa kana elefandie ya mina kulika nyumba kindu cha mbe amboma na kana ndawela nene munobyo ni andu ala mamusi isiyo ndawela nene munobyo wamina kwitha mwina ngwatanio nzeo na kueleana kusio mundu wenyu no kwikala muno nundu mwimonia wendo na kuma baumu yambia kwitha mwisi kana undu unu tukwatie kwa utiwa mukangania na muume weka weditenda we ngwatanio ya musi dikana mwana ni wendo pekino wane na ndizi kana niwe wane na kana mwaka mundu waidite kumana kana kwangania ni batona endo kwa mbro ni batona endo pe wowo dikone kwa tabata tona kuka na mutabani ongeni na thoketio na sasia ila wona wambate tu ndukolwe ninye uno no tona endo imbende binde ilo thede Pengine bishop ndanamba ulwai Jackie gwenda pengine uongelele violua kana school maima na kana kake na Mauwau modelo yu andu mailo kuria kitiara nondo stigma yes in the stigma bishop atutabie maundu na tunupe counselors pe therapy pe palliative care ni gwenda ni kana no kobikia ho unambia na musi na wamina kuma musi ni bo edite kukoma na katika community andu ama edite kuwa mundu hata katika community number 1 ni wedite mana kana andu mandwa ti andu musi aneiwe na anything can be happening kindu chochote no na ndwina control you ni benda au mesio mwingi muno yolo wa kweyo mesia yolo wa kwikala ni andu mandwa nundu ambia kuswania undu andu mandwa meunena nimeukumina mituke Yesu akulilia andu amakulia mwandu meashe ninyo na ila watapata biwenda batakuwa kana niwe mutangi atabiwe sindu cia tofauti muno pyo kwa kilikone cha andwa na kilikone cha Mauwau ni aelewekana ngai no tona muteja katika unduni usu skulu ni etwa pekana na kenika wa mwalimu ayaelewenesa ni kana na choke kiputwe through na keki weta musingi mona kana mundu lokwe saithi wa intimidate kana ka muthemba kana ndiwa kana kena wau kana kena cancer kana kena epilepsy ila ya ubaluka mwalimu na kene wairite kuosa initiative hiyo ya ku protect
kusia ciana ini kana ikathio thongwa katika mawazo angi matono utumakana kaketho keno wau zaidi akayambia kuiona kayambia kuilea kana ndambia ilea ndambia ona tukute na weka into tutina kwata about financial places you can get money tutaendete buye tunaendete mwe communication it is very very important. True. Ukatabia ciana ciaku ithe yaku ena kansa ya kina ithe yaku ena sukale wona ni undu no ni utianiwe bu mwambithie wabithie ciana kana ni mindo na sukale wailongolokelela wathea ukangolokela kikombe cha sukale ngakunda ngagekate lakini nundu ni mwambithie ciana nundu imumena ngeweno yimanika museu yithe la kuye numba ciana setena information mwaka wina undu kwenda kuongela in 1 second kana ile ndi kwenda kuongela maundu maingi ati onienda kwasia kana kwa mundu ula wino wau aile kwithieke ya kwanza ata namba kuweke wanange na kwendwa ithende nundu wa makwithenda ona andu ange maizo kwenda hai kwenda na winga wina kitai na chua na Mauwau ani moka na maundu maingi mundu unendea wa mwiwa katwika mwewa kaiya nundu wao kwa utendane na tuyumanisia na pe kindu kita NHIF iwa NHIF Mauwau ni maisa misima kamoti ya mwinja ni na Bishop Mala asante Madam Faith John Mwaka na kwa nitawaja Klibinya tuko manechumwa chukingi na tuyesunga mekalele meile yito tuko manechumwa chukingi adhimekai